Muraho neza mwiriwe mu izina rya Kayi impuhwe n'imbabazi z'Imana ndifuza gutanga itangazo rigufi ku bikorwa by'iterabwoba n'ibyaha bya gisirikare biri gukorwa na leta ya Isirayeli ku burasirazuba bwo hagati igaba ku burasirazuba bw'ubutayu cyane cyane ku bihugu bya Islam harimo na Iran. Isirayeli yakoze igikorwa cy'ubugome cyo kwinjira ku butaka bwa Iran igahonyora ubusugire n'ubwigenge bwayo, ubwicanyi ikomeje kugirira abaturage bacu. Ibi ni uguhonyora bikabije amasezerano y'umuryango w'abibumbye n'amahame shingiro y'amategeko mpuzamahanga. Ibyo bitero byarenze imipaka yose. Ikibabaje cyane, Isirayeli yagabye igitero ku kigo cy'ubushakashatsi ku ngufu za kirimbuzi cyakoraga mu buryo bw'amahoro kandi kigengwa n'ubugenzuzi bwuzuye bwa IAEA. Ni igikorwa kibi cyane kandi kitemewe n'amategeko cyasize abaturage mu byago bikomeye byo kwanduzwa n'ubumara buturuka muri icyo kigo gikora ubushakashatsi bwa kirimbuzi. Iyo Iran itagira icyo ikora ako kanya ngo ikumire icyo kibazo, ingaruka zari kuba mbi cyane. Kuvuga ko byari ibitero bihamye barabeshya, ahubwo ni ibitero by'ubugome bidafite aho bihurira n'amategeko bigamije kwangiza ibikorwa remezo by'abasivili mu gihugu hose. Abaturage bishwe, inzu z'abantu, ibitaro n'ibikorwa remezo by'abaturage byarimbuwe. Ibi ni ukuri si ibihuha. Leta ya Isirayeli yagabye ibitero ku bice binini bituwe n'abantu benshi mu mijyi minini ya Iran. Kugeza ubu abantu 1480 bishwe, byibuze abasivili 224 barimo abagore n'abana bakomeretse bikomeye. Abana benshi nibo bagizweho ingaruka. Mu gitero kimwe cyabereye muri Tehran ku nzu y'imiturirwa, abana bagera kuri 20 bahasize ubuzima kubera uburemere bw'abakomeretse bikomeye. Uwo mubare ushobora no kwiyongera. Isirayeli yanagabye ibitero ku bikorwa remezo by'ingenzi by'ubukungu n'abaturage, harimo ibigega by'amazi, ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli n'uruganda rukora ibikomoka kuri peteroli rwa Asur muri Bushehr, n'ibitaro ntibyabacitse. Ibyo byose si impanuka, ni ibyaha by'intambara. Mu masaha ashize leta ya Isirayeli yateye ibiro by'itangazamakuru bya Iran mu gihe cy'inkuru yari iriho itambuka. Iryo terabwoba ni icyaha gikomeye kandi ni ugutera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Byongeye kugaragaza ko Isirayeli ari umwanzi ukomeye w'ukuri. Ifite amateka mabi yo kuba igihugu cya mbere ku isi gica intege abanyamakuru n'itangazamakuru. Mu kwihimura ku bitero by'agashinyaguro, Iran yakoze iki ifite uburenganzira bwo kwirwanaho nk'uko biteganywa mu ngingo ya 51 y'amasezerano y'umuryango w'abibumbye. Igisubizo cyacu cyari cyo kwirwanaho kigamije gutera ubwoba no gukumira ko byabukunda. Iran izirinda ubusugire bwayo no kwigenga kwayo uko bishoboka kose. Twibanze gusa ku bikorwa bya gisirikare n'iby'ubukungu bifitanye isano n'ibitero. Iran ntiyifuza intambara cyangwa gukaza ibintu, ariko ntituzahagarika kwirwanaho no kurinda igihugu cyacu. Ugereranyije na Isirayeli, Iran yubaha amategeko mpuzamahanga arengera abasivili. Nta musivili twigeze tugabaho igitero. Ingabo za Amerika zatanze ubufasha mu gitero cya Isirayeli ntibyashoboka iyo hatabayeho intwaro, ubutasi n'inkunga ya politike ya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagira uruhare mu bubasha no mu manza z'uyu mugambi mubi. Ibyo bitero byabaye mu gihe ibiganiro bya gatatu ku bijyanye n'ingufu za kirimbuzi byari bigiye gusubukurwa i Moscow ejo hashize. Iran yari yaje mu biganiro mu bwubahane n'umutima ushaka amahoro, ariko Amerika yagaragaje ko atari ukuri. Uburyo bw'uburyarya burasenya icyizere mu biganiro. Isirayeli ikomeje kuburizamo ibiganiro hifashishijwe imbaraga. Ibi bimaze kuba ihame, kubangamira ibiganiro, gukaza intambara no kuyobya uburari ku byaha bikomeje gukorerwa i Gaza harimo na jenoside. Reka mbivuge gutya, Iran ntabwo yigeze igaba igitero kuri Isirayeli, ntiyigeze itangiza intambara. Ibivuga ko Iran ari icyago ku buzima bwa Isirayeli si ukuri, nta shingiro bifite mu mategeko. Bikoreshwa gusa mu guhisha ingiro ibikorwa by'ubugome no guhisha ibyaha bya Isirayeli. Iran ivuga ko buri gihugu cyose gifashije Isirayeli muri ibi bitero kizabibazwa mu mategeko. Ku wa gatanu ushize, Iran yasabye ko haba inama yihutirwa y'akanama k'umutekano. Icyo yasabye cyari cyoroshye, akanama kagira icyo gakora. Niho katangaje ko ibi bitero binengwa, gahagarika kubitera, kagashyigikira amahame y'amategeko mpuzamahanga, ariko akanama kageze aho karaceceka. Uko kutagira icyo kavuga no kutita ku kibazo bigabanya icyizere ku nshingano z'umuryango w'abibumbye. Turashimira ibihugu by'akanama k'umutekano byahisemo kujya ku ruhande rw'amategeko. Turashimira kandi bagenzi bacu bo mu karere, abayoboke ba OIC n'amatsinda n'inshuti zishinzwe kurengera amahame y'umuryango w'abibumbye ku cyemezo bafashe cyo kwamagana ibi bitero no gushyigikira uburenganzira bwa Iran bwo kwirwanaho. Iran izakomeza kwirwanaho kugeza igihe Isirayeli izahagarika ibitero cyangwa akanama mpuzamahanga kagafata izindi ngamba.
nshya. Uyu munsi twohereje indi baruwa igenewe umunyamabanga mukuru w'akanama k'umutekano dusubiramo ubusabe bwacu bwihutirwa. Turasaba akanama kwamagana ibi bitero, gufata inshingano zo kubazwa kandi gufata ingamba zihutirwa zo kubikumira, kudakora ikintu na kimwe bizatiza umurindi abatera bikanasenya amategeko agenga isi. Ibi bizangiriza icyubahiro cy'akanama k'umutekano. Nitukibagirwe ko Isirayeli ariyo leta yonyine mu karere ifite intwaro za kirimbuzi yanze kwinjira mu masezerano ya MPT no gushyira ibikorwa byayo mu bugenzuzi bwa IAEA. Yagabye ibitero ku baturanyi bayo bose kandi ikomeje kwica abantu i Gaza nta nkurikizi. Iran izakomeza gukorera mu mahame agenga amategeko mpuzamahanga. Turirwanaho mu buryo bwemewe kandi buboneye, ariko inshingano nyamukuru ni iz'akanama k'umutekano mu kurinda amahoro n'umutekano ku isi. Akanama kagomba kugira icyo gakora hakiri kare kugira ngo gahagarike uyu muterabwoba wica abaturage bacu. Murakoze kubw'igihe mwaduhaye.